Олы өйек мұңлы сылтырап аға, дуғайдарға барып қошыла. Хандуғастар тынып мұңлы ерін, башлап хайрахындар ұшында. Біздің хұзур табиғатлы мұрадым тарлауғында халық ижадының икенсі Асық район фестивалі ұдғарылы. Күгәрсін районы таланттарға бай түбәк. Буаттар төпкілінен келген туған яғыбыз районыбыз тарихында көп мәсірлі емғақтарын хақлай. Халық ижады район фестивалінің мұрадым ерінде ұдғарылуы үді бұға асық мисал болып тұра. Бұл ел ол біздің районда икенсіләтә өтә. Оның төп мақсаты болып халық музыка ойын құралдарында башқару традицияларын һәм районда яшәгән халықтардың мәдәни миратын хақлап қалу. Яш буында халық музыка құралдарына қыдықыны уяту, халықара мәдәни бәйләнештәрді үстерү тора. Сараның төп өлешен район хакимият башлыгы Гайса Гыйлметдин улы Янбаев асып ебәрде. Сегодня мы собрались в этом прекрасном уголке природы, чтобы выявить самых талантливых исполнителей, насладиться их творчеством и плодотворно поработать на площадках партии «Единая Россия». Наш район – это уникальный район с богатым историческим прошлым и со славными традициями. Я искренне убежден, что все богатства народного творчества, ваш талант, мастерство, любовь и преданность найдут самые горячие отклик в сердцах зрителей. Дорогие друзья, пусть на фестивале и рабочих площадках царит атмосфера дружбы, взаимопонимания, а сегодняшние мероприятия останутся надолго в вашей памяти. Желаю всем здоровья, успехов, незабываемых впечатлений, плодотворной работы и творческих успехов. Барамнан. Әйтергә кәрәк, шулайык байрамда хөрмәтле кунагыбыз, якташыбыз, Рәсәй Федерацияның Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаров та катнашты. Менә бүгенге шунда очрашу, шунда мұрадым тарлауганда үтеп әлбәттә үзенә шундай бер зур битендә мәртәбә бирә, чөнки минем карамакал белән менә республикабызның гына түгел, бөтен Рәсәйнең иң матур урыннарының бере шул мұрадым тарлауыга. Мин һәр вакыт кулланып киләм. Менә вакытымга мин киләм. Өчен тапкыр менә һәр вакыт килгән һайын, конечно, аптырайым. Шундай матур урын, шундай көспә торган, ягъни көспә торган урын дип карайм. Һәм әлбәттә бүген кешеләр кабул иткән битендә халыктың нинди проблемалар бар, нинди мәнкелләр битендә. Кай кеше әлбәттә килгәннәрне битендә шуның пенсия күләм буенча, кай кеше килгәнне битендә шул юлларны төзеткәннәр буенча, кайнага килгәнне битендә балаларны укырга кертергә ярдәм һорап. Шулашына күп булды. Әлбәттә һәрбәһенә шуны ярдәм итәсәк, закон буенча тиеш булган. Булай Күгәрсен районыннан халык һәр вакыт киләләр. Кайлар килгәннәр үзләре просто тәкъдим кертеп инде. Менә шунда бер тәкъдим бар, законны кертергә дип килгәннәр. Кайлар килгәннәр, рәхмәт итәрсез, шунда да бардар төрлесе. Шуга менә Күгәрсен районына килеп торам. Мин менә уже июнь аенда гына бит тапкыр киләм. Шуның өчен миңа улай миндә артабанда бергә яшәп эшләр дип. Сәхнә янында башкорт халкының милли киемдәрен, әйберләрен, хугылган балаҫтарын үҙ эсенә алган тирмә куелды. Уны уратып алган ситән янында элек кулланылышта булган һавыт-һаба, йорт йыһаздары, милли исемлектәр һәм башкорт баланың төрле төрҙәре йыһаздар урын алды. Теләгән һәр кем ҡул эштәрен, ағастан һәм башҡа әйберҙәрҙән яһалған музыка уйын ҡоралдарын, көнкүреш әйберҙәрен үҙ ҡулдары менән тотоп ҡараны. Уларҙы һатып алырға ла була ине. Мин Өфө ҡалаһында йәшәйем, Күгәрсен районы килене булам. Мындай матур сараға килеү мине бик илһамландыра инде. Халыҡтың ҡул эштәре менән танышыу бик матур. Бында миңә Күгәрсен районында бик оҫта ҡуллы кешеләр йәшәй икән. Хәҙер дә менә халыҡ сығышын ҡарарға теләйбеҙ инде. Ғөмүмән әйткәндә, мында тәбиғәт бик үҙенсәлекле икән. Мин үҙем Баймаҡ районынан. Менә Морадымда мин тәүге тапҡыр, минең хәтта бөтә туйғыларымды әйтеп бөтә алмайым, миңә шул тиклем ныҡ оҡшай бында. Фестиваль район кимәлендә уҙғарылһа ла, унда башҡа райондарҙан һәм баш ҡалабыҙ Өфөнән дә ҡатнашыусылар булды. Алып барыусылар төрлө милли уйын ҡоралдарының үҙенсәлектәре хаҡында һөйләп үтһә, йәш һәм оло башҡарыусылар һәм ансамблдәр уларҙа халыҡ көйҙәрен уйнап күрһәтте. Оҫталар иһә милли ҡоралдарҙы яһау нескәлектәре менән таныштырҙы, бейеүселәр халыҡ бейеүҙәрен башҡарҙы. Беҙҙең ансамблдың исеме Айсулпан. Беҙ Өфө ҡалаһынан килеп еттек. Өфө сәнғәт институтында белем алабыҙ. Был фестивалдә беҙ беренсе тапҡыр ҡатнашабыҙ.
бик яхшы итеп сыгыш яһанык дип уйлайбыз. Морадым тарлауында без беренче тапкыр безгә бик нык окшаны һәм калган конкурсантларга без уңыштар теләйбез. Бүгінгі матур табиғат кысагында оештырылган матур саралардың беренде икенче ел катышырга килдек. Тәвәкән авылының мәдәният йортының Сәнкем халык фольклор ансамбле һәм Илшат һәм Фуат Закир улдары менән гаилә дуэтларын алып килдек бүгенге конкурска. Хәзер безнең сәхнәдә сыгыш яһарга вакытыбыз җитеп килә. Бик тулкынланабыз, бик җаваплы каранык был конкурска. Шуңа күрә ошондый көчле матур оештырылган сараларга катнашуы безнең коллективка зур талаптар куйган куя һәм дә оештырылып, тупланып, ошолай сараларда катнашу безнең коллектив агзаларына да зур дәрт өстәй. Үзебез өстендә, репертуар өстендә эшләүдә максат итеп куела. Конкурста катнашучыларга уңыштар теләйбез. Район кимәлендә, республика кимәлендә оештырылган конкурстарда еш катнашабыз. Һәм артабанда шулай коллективыбыз тату, бердәм булып калайык дигән теләктә калам. Көн адагында иң яхшы башкаручылар дипломдар һәм кыйммәтле бүләкләр менән бүләкләнде. Безнең районда узгарылган был фестиваль киләсе елда ла яңа катнашучыларын, яңа осталарны табыр дип ышанабыз.